particularly si case khata natabada ko sumba case di mayam tholakane si nam gidara sumam thorakane maram di akoi gi lenga on haigadara political system sina ko karai da no ma yaba piri ta sengna maki lenga on sina pam je mayam je ngawra leibane political consciousness oidaba tu ne mayam da waroisin sulei le roi any issue crime problem maram di lenga on da lenga lon sina mechim mayam je santi lei tara di question tor ko dore ba moida politics na kamai to no political consciousness oinaba peace le ga di honara kane mayam se aduna kauhon basine ba dakar le si hauji ji ki lenga lon si government ki commitment je aduna akoi ake person di tasena hai ta di politically change to bogi mission ne khoi sang me ali maru ina hai ta ga di ko political consciousness se hoi political consciousness political awareness pi je youth to be mi ando be focus youth to tawe okay thank you very much adu khatani restors le restors maching tingam de lising de le amgani ko walk to di khar khakta ne ba adu siribra sidribra adu walk to ribra chumna tawribra haiji society keno duna department ni yefam thoktra ne ko adu yeng da bane ba ministry corporate affairs ju tawribra mayam jama ke su yenga moi de register to hai ba ni ko am chawbi su ga la kan na moi monitor to godra aduna masidi adum thokani aduga masi da scam natte ka habi khoi wahang mayam thoe habidi haujikan je digital media haigadra alternative media chokholpe matungina akoi paisa piraga haihan ba yaba mi si ju mayam thorak pa haita masi dare aina urubo aina kano to evidence ni puthokpa ngambadi natte ko to budu paisa piraga paisa da influence to ngamba akoi kano influencers in laira ba haibi question ama thamninge ba okay just samana na mainstream media da su advertise ama hapning matam de advertise kyam genuine oibano karai da thabo pidona sigi thabo chalur kanda haiba angang sing lamdam sigi angang je akoi risk le gadra ka haji monitor to da mamam di advertise di income kai ado ladiban media agency media house mayam je advertise di himni koi khange ba ko aduna genuine report che koi advertise to honningi monitor kitam to honningi aduga social media develop to da su questionable mayam le swais to okay thank you very much ai paung da lak sike akoi da lak pada nupi khana complain la kamai lak hai ta di mai masaji sanagi agent ujen to ba nupi oi bajane mana mayam da sana san sani ga tayese loksal lura kan da hosiki mi da piru re thajara kan da ai nangi process da thada ga doini khoja doini yam na manna minister kharagi keno bo letter hai ga dran ministry kharebo minister kharagi bo mamin pal la kan da dumaina mitha al la kan da hai paisa je sana je pura kan nga si di mi do mangre sida leitre adugu magi claim tongan ba akoi gi video semba investigation to ba ya ba tongan ba case scam mayam ma hosi thore i akoi na okay puthura kan da okay da mo yam ngai je how to make a bomb when some theater adi kamai huran ba ya ka sum make to adu da compulsory phag ne aduga aina khaliba wakhal aina tawni ba pot che hauji ai na khange adugi matik intelligence ya wange adugi matik ai je develop le re sida ngasai mo na wai sanari ba tawri ba mayam je phone gi khuthang da video call khuthang da tawri ne ba stage da hauji phawba da scam na li na te ka haji marai kharabi wane totally madudi la la wane ba masi scam ni fraud ni company du da lak traga zu ama du da lak traga zu masi tateng na scam ni fraud ni habis di chenengai chunglai leiter ba pot ne ba ai tamo men da lak sike tamo hojik se QNet India gi mai kai dagi yam akan ba mong da habadi ai khoina natragan tamo men na misleading claim ya ma tawi habigi wafam ma charge kan tori kari habini moina tori masi da chumba ni masi kari gumba mata ai khoi gi scam natragan fraud ke mari leina de amasi aran bu wafam ni haibana chingba mayam se ekhoi di chumna tang platform oina victim mayam se da pibani aduga masi da ekhoi misleading claim to habigi allegation acho wong khak lak pase kari habini akoi gi oidaba ngangba minamba to mina oidaba ngangre je pa hairoi ba ko ado si ngasi koi discussion to bi matter je masi gi matter si nupi masak phajabam da nupa na propose to bugi wafam na te oidaba khara nganga nupi du da yana na ba mong da akhoi gi chatla kan da nupi thiam bai mong na te yauri victim hujik lari victim mayam jigi report amadi hana gi history yengu matam da moi scam ni habi de sujen jen ba yaro scam ni fraud ni maram di kai gino da oidaba nganga minam nganga malhal lagan da hai ba post ji lo joining to hon manga tane aseng ba QNet ki si regulation si lei magi business plan na sini sigi criteria mayam je aseng ba oina join to dringa da yaudringa da hai taragadi madu khanaba yaba pot ne QNet se hoi genuine ba company oram da ba ai khangde ai yam ko su study tawdri tawudabu joining tawriba victim asi victim oriba missing sidi loina moi
मोइदा जॉइनिंग तहलिबे मरमजे स्कैम नत्रगना फ्रॉड ने हाबजे तसेंग तसेंग सुजेन जेन बे यारो दे वानेबा ओइदबा ngata nganga ga taweba aduna masi tasena aina matang thamjaning base hariba company qnet ana uji hariba company je multi level marketing element ado si je company act haibu ministry of corporate affairs so register torom gane to hom thokpane aduga masibu direct selling company oibanina akogi masi regulate tawje kogi ministry of labor corporate affairs haitare ministry of consumer affairs na mokoi yangjan bane ba sengna haragati madugi moigi oba company gi oba magi guideline mayam phajaba mayam leram ba tawbuda moina joining to honbagi niti niyom sidi totally minam maga oidaba nga ga da malhal la kanda joining to banga tani da masi masi moina sengdor ibu waron je yamna keno oidaba hadi aseng banataba hadi baseless oi ga haije tasengna yam thina yum pham yaudaba yam lan wa wafam ne thamjage han ba goin khata na ina koi tamoro men da hangjani base tamo hojik phawbada koi gi RK production na masigi oiba video ma ka thadora ba matung adagi the notice window na masigi follow up program anjen sin ba khotpa mayam ma tawre then public ta yam chawna masigi sensation ma la halaka da public mayam jina social media sida akan mong manipur je unitedly koi public mayam jina hawk pane fraud chike amuk manipur do ogi mong dai dare loino participate tawre victim mayam jina aki khangam te yaw da thogla kan masi fraud ne loi mu thongara pane hojik se RK production gi oiba makhata ba follow up the public response kamai ning response victim oiraba paisa mangraba mayam amna khoi da contact tore akhoi gi ju wakat lei moina phongdok khiba da hana phongdok khiba mi sing du phongdok pa da yaudaba kachin khoya da wat pa mayam phongdok sage habil lei qnet ki wafam khak nataba haibidi sigi scam je khatna nataba ato to pa manipur se tawram mayam mu khoi da contact tore mayam da khoi study kan tawri akhoi ju yamna exclusive report ma ato to pa mayam yawra kanda puthok ke hadana khoi investigate kan tawri aduga masida khoi national newspaper kharada adai khoi influencer kharana ju scam nate ka hack pose masida ni khoi danger ori haibidi victim mayam duna yawba matam je masi seng na sum qnet company koi private limited ta yawba doini na khole to je direct selling company da yawba doini product si lei si to wadabani habigi kainom ta hairam deba moida thamo aseng ba pot oba hairam deba aduna ni ngasai gi moina oideba nganga minamba adaidi malhal laga to buduna neba akoina masi scam ni fraud ni haisi company ta yam kan koi haining de mandi moju company eke matungina register to ga leram gani moju regulate to ministry of consumer affairs leram gani ko adu icha haina amasule indian direct selling association icha na ju regulate to direct selling company mayam je sigi mayam je moju achumba legally oba pot leram gani ba company gi oinati to we moi company sigi ming season dara kanda moju distributor haigadra agent haigadra sumba mayam jina joining to gi mo owns dane कोई स्कैम नि फ्रॉड ने हाइरे बसे मसी कोई मसी जे कोइना मयाम दे एक्सपोज तो गरो मतुंग ददी अचौब मोंग दा तोंगान बा अखोई गी वारिम खतंग निसिंग जगे खोइदा लाकपदा हाइबा तार अखोइदा लाकपदा नुपी खना कंप्लेन लाए कमाई लाके हाइता दि माय मसाजे सनागी एजेंट उजेन तौबा नुपी ओइबा जाने माना मयाम दगी सना सन सनी गे तयसे लौसल लुरकांदा हौसिकी वीडियो द पिरुरे थाजरकांदा नंगी प्रोसेस दा थादगदोनी खोजदोनी यामना मानना ये मिनिस्टर खरगी केनोबो लेटर हाइगदरा मिनिस्ट्री खरबो मिनिस्टर खरगी बो ममिंग पल्लकांदा दुमाइना मिथा अल्लकांदा हाइबे पैसा जे सना जे पुरकांदा ngasi मिदो मांगरे सिदा लेट्रे अदुगुमगी क्लेम तोंगान बा अखोगी वीडियो सेम्बा इन्वेस्टिगेशन तौबा याबा तोंगान बा केस स्कैम मयाम मा हौसि थोरई अखोइना ओके पुथुरकांदा ओके तमो याम नुवाइजे मथंग तमो मेदा मुलाक्सिनि बसे तमो ngसाइगी मसिदा याम चाउना चौबा डायलेमा am थोगलेइसे victim kanam हाइबसे लोइन मक्सि victim नेना लोइन थोंगरपगी वाफम अंक लाई मदुदा अखोगी चमजगरबा अखो याम नहा ओइरेबा अबुंचा गुंबा रोमेश गुंबा नत्रगना ngसाइगी जोइशनगुंबा मोइ मयाम सिदा इचम चमबा करिम खंगजदबा याम इनोसेंट ओइबा victim खरा लेरिबा मोइ मान हनबि यारोय अखोई मी कनाम खुमब लेते मोइना लाले खंब पोट अमा नफुदा तौरकांदा अखोइबो अवाफम ताहले हाबा मसिकी डायलेमा हाबा तारे आर्गुमेंट से कमाई ये मसि लैगने दी हुजि मिराज ना हांगिबे पोतो अखोइगी हान बो जोइनिंग तौबसे हाइदी कंपनी मोइ qnet हाइगरा बिहान की मखादा बिहान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जी की मखादा हान बा सम बखरा सोइलेरम गनेबा कंपनी की हान बा यावबा मखोई
top leadersing hai batare makhoi di loina ma policy making da su yoram bai ko adu moi di victim ne na habdi yaroi aduga makha makha satharak pa si je binary gi mawong da su haire moi na pyramid scheme ne na ko adu si uji question du gi kitang thaidu kan da haitare aina sai mamang first round da pan hiba minister gi letter hai bado subject to correction madu minister khari ming palle haga da bane aina letter hai bado sorry aduga aina thamjaning baje solution ji yam chawba watho ma yam chawba akoi state si yoy yam na chawba ke nom khak thole haidi sigi ke nom topic se sida ya thamjaning ni hojik se koina google da how to make a bomb when sum thira adi kamai huran ba ya ka sum make to adu da ai compulsory phaga ne aduga aina khaliba wakhal aina tawni ba pot se hojik ai na khange adugi matik intelligence ya wange adugi matik AI je develop lay sida ngasai moina wai sanari ba tawri ba mayam je phone gi khuthang da video call khuthang da tawri ne ba stage da hojik phawba da scam na li nate ka haji marai khrabi wane totally madudi la la wane ba masi scam ni fraud ni company du da lak traga zu ama du da lak traga zu masi tateng ni scam ni fraud ni habis di chenengai chunglai later ba pot ne ba ado stage da koina state habam lady state ki missionary wate intelligence ya lady adu state sina sagi moi da taw report si scam ni fraud ni hana da hauna moi je zero FIR taw ba mayam su lere ma ta ki portion na ta 2022 23 size da zum lere haire ko ta za pau da sidai sida state ki state khongthang je state ki khongthang je masi huji phaw da u da ba hai tai manung da tawram ba adu huji phaw da miyam mamang da u da ba je masi khwai digi laibak thi bani aduga direct selling company ne na 1959 size dagi hai tar 1959 size dagi direct selling company me am thole network marketing gi style da akoi gi product chi yon ba policy yon ba sum me am thole 1959 60 size dagi sigi moi na piri ba haidi hujiki hai victim ji na larik pau adu sigi follow to moi gi mayam je rule and regulation je follow to ngam moi han bu joining to mi khara do follow to ngam ge sigi ISL lu ne any direct selling company direct selling company with the my pak bagai je ta sen maduna mapuchi chupa himba ya bagai je level for the hana joining to horaba adum khana ba ko aduna tabada kui ra sahi amani ga lerga yaw bu di ko IS kumba tara kun hen lu ra ne mo na follow to tam ngam moi ba fast position ga umri lep ka ne moi da to holi study do ngam mo do practice am to hol ga da noi practically ngam gi da bane hai ba ya na na gi pot si ka to wa na te ka loina ba any direct selling company loimak ne successful yam few ne ba ado sidai sida ko state na kadori ha baje masi da question tom ni hauji wathok se yam chawre ado state ki khongthang kari na baje koi khangde aduna state na FIR je kaya muk lei ge na khoi ki tamamin si FIR ji hauji lengak ta kaya muk yam ne FIR pa le na FIR si hana dagi 2023 dagi FIR khar lei re ai chap chana di masing khangde aduga hanta ki matang da su FIR khar tawre ha bagi zero FIR khar tawre ha bagi koi da pau pi bi re ai Michael da romen da um khata na laksaning baje ta hojik si mayam gi victim mayam thokla ga moi paudam gi na tholok pa group ama hoi tholai je another group ama na mukam si stick to ga ha batare masi ai khoi da nakoi na indirectly hojiti directly tholok pa su yaure masi scam nate masi direct selling business ni achumba yam ethical business ni kan haira paje masigi ani lai ba ko kamai yeng ani si ka ki wafam nate adum la kan hai tare ko haidi kai gumam dau tar gadi madu afaba phata bai se chama da chama phat da ba chama da chama afaba ka shulai roi percentage khara wang na phaba percentage khara nim na phat da ba ha adu da keno to calculation to da ba ne ba aduna mogi company ngasai company je kai oram gadu no hai tar gadi Ministry of Corporate Affairs to register to so company me later banina. Adugi criteria dum later money, Adugu Mobu regulate to Goduriba, Kenosina Cam Toribo, Ministry of Consumer Affairs lady co, Adu Icha lady, and then direct selling association lady co. When the regulator would was a Kiam to Goduna have a port to never. I couldn't example in the PBI, Manipur Cooperative Society, the Society Registration Act, NGO, my Restors machine tingam na lising dala yam gani ko walk to dikhar khakta ne ba adu siribra sidribra adu walk to ribra chumna to ribra haiji society keno duna department ni yefam thokta ne ko adu yeng da bane ba Ministry of Corporate Affairs ju to ribra mayam jama ke su yeng am moi register to hai ba ni ko am chawbai su ga la ka na moi monitor to godra aduna masidi adum thokani aduga masi da scam natte ka haibu khoi wahang mayam thoe haibudi haujikan je digital media haigadra alternative media chokholpe matungina akhoi ji paisa piraga haihang ba yaba
ꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ Okay. ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯆꯠꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇ ꯍꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Okay, thank you very much. I paung dalak sige. I tamo ro mende hojage ba tamo yam tiena khumbiyo. Lone ahum makine ko ichap mana ba wahangni. Hojik sigi particular case sida. Masi expose tong nabu khongthang lo khode miyam na hojik atu kamatik thagat na ri hai tare masi de involve tori ro mayam se. Anga ko phangna Manipur da aidi sumaina expose tong ba scam inse ki koi inse amu phang lei triban khale. And RK production aduga yi maru Michael aduga Diras adai atai tem si de yaudo mi miyam lei ko. Big role. Amazing role. How's the commitment? Same thing. Tamaron. The particularly she case not the Sumba case is the Mayam Tolakanev. She nam Gidara Sumam Torakanev. Madam the Aqui Lenga on Hagara political systems in a co. Karai the Nomayaba period. The Sienamaki Lenga was in the palm, Mayam and Maura Lebanon. Political consciousness or the Never Mayamda. Variation Sule, any issue crime problem. Madam the Lenga was the Lenga Lonzina, Machim Yamil, Santi later the question to Rokodoremoida. Politics na kamay to political concessions or never peace layer the honor can Mayamsi. I don't know how hon was never the carriage. How you killing at once. Commitments. Aduna, a quick acquisition the same height. Politically changed the mission equation. Merely Maroon high target. Political consistency. Political consistency, political awareness, people. Youth to be me and focus youth to tower. Okay, thank you very much.